AFC iratangaza ko gahunda ihari ni ukubohora n'ibindi bice, ariko Kinshasa nayo ikavuga ko nta biganiro bihari kari kurwanya AFC M23. Niyo mvo n'imvano rero y'aya magambo agira ati muri Kongo hagiye kuba intambara. Ariko iyi ntambara iraje isanga izindi zabaye, bisobanuye ngo Tshisekedi naramuka atsinzwe iyi ntambara igiye kuhabera izaba ariyo ya nyuma. Ndayishimiye Evariste ni perezida w'u Burundi, iyi ntambara irasiga itamuguye neza. Irasiga itamuguye neza kubera ko imyanzuro ya AFC M23 nuko epfo na ruguru amajya n'amaza bagomba kureba icyo bakora imbere n'inyuma kugira ngo Ndayishimiye abone ko ibi bintu nta mikino ibirimo, kandi ibyo birakorwa na AFC M23. Aya mafaranga rero yamaze kuvumburwa, Tshisekedi rero amaze kwizera ko nta kibazo yagirira muri Amerika, ko na Amerika itamuvugaho. None murebe babivumbuye mu minsi ya mbere, nta n'iminsi ishize bitangiye aya mafaranga atangiye kubikwa ku makonti yo muri Amerika, miliyari 4. Mwibuke ko ibi byarabaye mu Busuwisi. Amafaranga ya Tshisekedi agenda agaragara mu buryo butandukanye. Mu Bubiligi byarabaye, amafaranga ya Tshisekedi agenda agaragara mu buryo butandukanye. Muri Aziya murabizi barabitangaje, bavuga uburyo Tshisekedi n'umuryango we bari kugenda babitsa amafaranga mu buryo butandukanye. Ibyo byose murabizi bigeze muri Amerika. Amerika rero buriya yo ntabwo igikina. Iyo bigeze muri Amerika, ikintu iri buze gukora, nta makuru ajya acika Amerika ngo bigende gutyo gusa ngo bite ko birangira. Ya magambo yose Burundi bwari bufite kwa kugenda bavuga ngo batewe n'u Rwanda, ngo AFC M23 nive muri Uvira, ngibyo bavuze no kubeshya, ntabwo bavuye muri Uvira, bakikankabura ngo nimutagira icyo mukora twebwe turikorera akantu. Burya bari guhisha karibo bari bagabye igitero muri Kongo, bari kurasa M23. Noneho babandi barasaga babarasheho, bahita ko banarangiza akazi, gahita kararangira, yambura nayo barayitwika, n'abari bayiriho menya barashyanya nayo. Uburundi butangira kuvuza induru. Inkuru imaze gusohoka, inkuru isohorwa n'abakongomani bavuga ngo twishwe n'abarundi, twishe n'igisirikare cy'i Burundi, ibisasu byaturashe, byanyiciye umugore, byanyiciye abana, byaturukaga mu Burundi. Uburundi buba burasebye kugeza na n'uyu munota do. Nta kiravamo. Uburundi barabwihoreye buritotomanga, birangirira aho ngaho muri za nama, nta kintu bigize basubiza Uburundi, kuko baje kumenya amakuru, bamenya ko Burundi nibwo bwagize bute, ahubwo nibwo bwari buri kugaba ibitero. Bumaze kuraswaho butangira kuvuga ngo bwagabweho ibitero, ariko biriya byose Uburundi bwabikoraga kugira ngo bubashe gushyirisha u Rwanda mu kaga, buvuge ngo ni u Rwanda ari nk'u Burundi. Ariko buriya muri Warikare abagera kuri 7 bapfuye, abenshi barakomereka, abagera kuri 20 baburirwa irengero. Ni mu kintu twakwita nk'umutingito cyangwa se icyo bita glissement de terre. Glissement de terre. Namwe mujye muri commentaire mutubwire glissement de terre, muze kutubwira. Ariko iyo glissement de terre yahitanye 7, abenshi barakomereka, abagera kuri 20 baburirwa irengero. Ibyo rero ni ibintu byo kuza gukomeza gukurikiranwa. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV, mwebwe mwese tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Jewe ndi Robert Sympathique yandemye nkuko bisanzwe. Twabateguriye rero ikiganiro cyacu kije gikurikira ibindi bitandukanye twagiye tubagezaho. Iki kiganiro kiri buze kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravugwa miliyari zigera kuri 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite ahahuriye n'umuryango wa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byatumye rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangira gukora iperereza kuri Tshisekedi ndetse na bamwe mu bagize umuryango we, nkuko bitangazwa n'igitangazamakuru Africa Intelligence. Ikindi kandi turi buze kuganiraho muri kino kiganiro cyacu nuko intambara igiye kuba muri Kongo igiye kuba ari ya nyuma. Ni nyuma yuko Ndayishimiye Evariste iyi ntambara igomba gusiga ibintu bitamumereye neza, kuko imyanzuro ya AFC M23 nuko bitaba byiza mu gihe cyose yabakomeje kubitambika mu nzira y'ibyo bateganya gukora. Naho muri Warikare biravuga ko 7 bamaze kwasiga ubuzima, abandi benshi bagakomereka, abagera kuri 20 bakaburirwa irengero. Ni mu gace ka Burutsi muri Kashebele. Ni nyuma rero y'ikintu gisa
giterwa n'umutingito cyahabaye kigatuma habaho nyine bano bantu bagapfa abandi bagakomereka ndetse abandi bakaburirwa irengero bakaba bagikomeje kugenda bashakishwa. Naho muri Rubero biravugwa yuko amashuri amaze igihe afunzwe mu gace ka Vikindwe. Muri Vikindwe rero harashize igihe amashuri afunze, kikaba cyari igihe kigera ku mezi 2 yose, ariko kuri ubu ngubu rero ayo mashuri akaba yongeye gufungura. Ni nyuma yuko Wazalendo bari babujije ko amashuri cyangwa se abanyeshuri bakomeza kujya ku mashuri hano muri aka gace ka Rubero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Uvira biravugwa yuko hari abantu bagera kuri 240 bimaze kugaragara ko banduye icyorezo cya korera muri Sange, naho 7 bakaba bamaze kuhasiga ubuzima mu cyumweru kimwe. Naho hano mu gace ka Shabunda, muri Shabunda biravugwa yuko hano muri Shabunda serumu ubungubu litiro imwe ya serumu, kugira ngo umurwayi abashe kubona litiro imwe ya serumu, litiro imwe gusa serumu ari kwishyura 50 by'amakongomani. Mwibuke ko amafaranga y'amakongomani yarazamutse muri iki gihe ari hejuru cyane. Bivuga ngo rero niba ari 50 by'amakongomani nyine mu manyarwanda ntujye munsi ya 50. Nawe unyumvire kubona litiro imwe gusa serumu kwa muganga ugomba kwishyura 50. Naho hano mu gihugu cy'u Burundi cyo ikiri kwavugwa nuko hari delegation narabibabwiye Bazayiba, Eve Bazayiba ni ushinzwe ibijyanye n'impunzi cyangwa se ibikorwa by'impunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ministre yaragira uruzinduko rw'akazi mu gihugu cy'u Burundi kureba impunzi z'abanyekongo bari mu gihugu cy'u Burundi. Yamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi rero yerekeza mu gihugu cya Tanzania kureba uburyo impunzi z'abakongomani zihagaze mu gihugu cya Tanzania. Ubwo ibyo nabyo turi buze gukomeza kubirebaho. Naho muri Bunagana ikiri kwavugwa nuko AFCM 23 ubu ngubu iri gutangaza ko uhereye muri Bunagana kugera ku hantu bafite ubu ngubu aho bamaze kubohora, bo baratangaza ko ni Imana yabikoze, iyo itaza kuba Imana bo ntibari kubasha kubyigezaho. Kugeza kuri ubu ngubu bakaba bavuga ko ngo ari Imana yagendanye nabo. Muri buze kwibona muri iki kiganiro harimo n'akavideo abasirikare bari gutanga ubuhamya rwose bavuga bati ni Imana itaza kuba Imana natwe ntaho twakabaye turi. Muri Warikare rero hakomeje kuba kugenzura bareba ababa mu by'ukuri bapfuye muri hano nyine muri Burutsi, aho bagera kuri 18, abandi benshi bagakomereka nyine nkuko twari twagiye tunabigarukaho. Reka rero mbahereze ikaze muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Mbahaye ikaze. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye nkuko nabibabwiye, reka tugihere hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havumbuwe miliyari zigera kuri 4 z'amadolari. Izi zikaba ziri gushinjwa Tshisekedi cyangwa se bamwe mu bagize umuryango wa Tshisekedi. Aya mafaranga yose rero mu by'ukuri akaba ari gushinjwa Tshisekedi kubera yuko abantu bagiye bayadepoza ku makonte ntabwo babashije gusobanuka, ahubwo mu gukurikirana ayo mafaranga bagiye basanga mu by'ukuri ari amafaranga ya Tshisekedi cyangwa se afite ahuriye n'umuryango wa Tshisekedi. Noneho batangira bavuga yuko rero ngo umuryango wa Tshisekedi ushobora kuba watangiye guhungishiriza amafaranga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane bishingikirije ngo aya masezerano batangiye kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ngo ubu ngubu bamaze kwemera no kwizera yuko nta kibazo na kimwe Leta ya Kongo ishobora kugira imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kuko bamaze gusinyana. Ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanateze umutego Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baravuga bati ubu ngubu twebwe none niyo twakwiriza cyangwa se tukitetesha cyangwa se tukavuga ko byose bitunaniye biducanze, ariko ntidushobora kwibagirwa yuko icyo twakora cyose Amerika tugomba kwitetesha akaba ari yirwana. Twagira tukitsamura gato, Amerika niyo igomba kurasa. Twavuga ko umutwe uri kuturya, Amerika niyo igomba kurasa, kuko Amerika niyo idukeneye nonaha. Twamaze gusinyana, ikeneye amabuye y'agaciro yacu. Ntabwo ishobora kubona amabuye y'agaciro yacu itaraduhereza iki? Umutekano. Nimba rero dufite ikibazo cy'umutekano, tugomba kubwira Amerika ko dufite ikibazo cy'umutekano, igahitiza ikarasa ikaduhereza umutekano. Itawuduha nayo ikagenda nkuko Adolphe Muzito yavuze ngo Amerika ntacyo ishobora kugena abakongomani batabigizemo uruhare cyangwa se ubushake. Nuko rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyumva, irumva ko ikizaba cyose, ingaruka zose zagira ibibi bizayibaho, Amerika izaza ikora akazi. Ni ukuvuga ngo nimba ari ruswa iri muri Kongo, Amerika izaze irwanye ruswa.
niba ari umutekano muke uri muri Kongo, Amerika izaze izana umutekano. Nimba abayobozi muri Kongo batitabira akazi ku gihe, Amerika izaze ishyiraho amabwiriza abayobozi bo muri Kongo bitabira akazi ku gihe. Nimba abayobozi bo muri Kongo bumva ko buri wese agomba kugira ikirombe cye cya zahabu, agomba kukigira, kandi Amerika ikaza ikamurindira umutekano. Donc Amerika ubu nonaha ku ruhande rwa Kongo irashaka kugaragaza ko Amerika itegetswe guhakwa cyangwa se igakora ibyo abakongomani bashaka, cyangwa se igakorera mu nyungu za Kongo kugira ngo ibashe kubona ibuye ry'agaciro ryo muri Kongo. Tujye dufashanya gutekereza kandi tuganire neza. Murumva ibyo bishoboka? Iyo yaba ari Amerika se? Ibyo ntibishoboka, kandi iyo ntabwo yaba ari Amerika. Byenda cyaba ari ikindi gihugu mushobora gutoranya kuri iyi si mukakibwira icyo mushaka, ariko iyo si Amerika, si n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyaba gisa na Amerika cyangwa se kigira gahunda. Kuko Kongo nimba itumva ko igomba kwirindira umutekano, nta kintu Amerika yayifasha, ntacyo rwose. Aya mafaranga rero yamaze kuvumburwa, Tshisekedi rero amaze kwizera ko nta kibazo yagirira muri Amerika, ko na Amerika itamuvugaho. None murebe babivumbuye mu minsi ya mbere, nta n'iminsi ishize bitangiye, aya mafaranga atangiye kubikwa ku makonti yo muri Amerika, miliyari 4. Mwibuke ko ibi byarabaye mu Busuwisi. Amafaranga ya Tshisekedi agenda agaragara mu buryo butandukanye. Mu Bubiligi byarabaye, amafaranga ya Tshisekedi agenda agaragara mu buryo butandukanye. Muri Aziya murabizi, barabitangaje bavuga uburyo Tshisekedi n'umuryango we bari kugenda babitsa amafaranga mu buryo butandukanye. Ibyo byose murabizi bigeze muri Amerika. Amerika rero buriya yo ntabwo igikina. Iyo bigeze muri Amerika, ikintu iri buze gukora, nta makuru ajya acika Amerika ngo bigende gutyo gusa ngo bite ko birangira. Nayo igiye gukora iperereza, itangire irebe bano bandi bagiye bavuga ko hari amafaranga ya Tshisekedi, bahite batangira iperereza. Nibamara gutangira iperereza, bazahita ko nyine batangaza uruhande rwabo, bavuge nuko bimeze. Ariko ibi byose nkuko Amerika itangiye izana ibi bintu byose kuri Tshisekedi, mwibuke yuko Amerika irutse no gutangaza ko ikibazo cya mbere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ni ubuyobozi bubi. Kandi Amerika ikabizi ko nubwo bwose yamaze gusinya aya masezerano na Kongo, niyo Tshisekedi yaba hari cyangwa adahari, aya masezerano hamwe na Amerika agomba gushyirwa mu bikorwa, kuko buriya Tshisekedi yasinye mu mwanya w'igihugu. Yaba hari yaba adahari, abandi bazabyubahiriza. Ese byaba ari byo Amerika ishaka kugenderaho, ikabibona ko Tshisekedi utabasha kurwanya ruswa, utabasha kugira igisirikare kizima, utabasha gutuma muri Kongo haba umutekano? Biragaragara ko Amerika ishobora kutemerera muri Tshisekedi cyangwa se imwizereremo bitewe n'intege nke ziwe. Bakaba ahubwo bavuga ko aya mategeko yose n'ibi byose bihari n'aya mafaranga bashobora kubimuziza cyangwa se kubiheraho akaba yava ku butegetsi, dore ko n'ubundi manda izarangira 2028. Kandi abahanga banavuga ko ngo atemerewe gukomeza kwiyamamaza n'ibindi, nubwo ngo batekereza ko ashobora guhindura itegeko nshinga, nubwo ntabizi. Ubwo byose rero bizigwaho. Amerika itangiye kwikurikiranira Tshisekedi ku mafaranga ya fraude. Urumva Amerika niyo yari itaravuga ku bijyanye n'uburyo aba Tshisekedi bagenda babitsa amafaranga. Muri Afurika byaravuzwe, mu Burayi byaravuzwe, muri Aziya byaravuzwe, Amerika niho byari bitaravugwa. None Amerika nayo mwumvisha ibintu igaruka yitangariza. Ibi ni ibintu mu by'ukuri buri wese abifata uko ashaka, ariko kuri leta ya Kinshasa imbere ya Amerika kiraza kuba ikibazo giteye ubwoba. Kiraza kuba ikibazo giteye ubwoba ku buryo buri wese aze kuza yikurire mwibye. Ariko nanone mwibuke ko Amerika na Tshisekedi batari kurebana neza, kuko Tshisekedi yabonye ibiganiro byasinyiwe Washington, abona ibiganiro byasinyiwe Doha. Nta kintu cyavuyemo ku buryo yagarutse Angola, yagarutse Lome muri Togo. Ibintu noneho ubu turi kuvugana, ibintu byayoberanye, abantu bananiwe kumenya ese Tshisekedi turamubona cyangwa se turamufata mu masezerano ya Washington, turamufata mu ya Doha, turamufata mu ya Rwanda, turamufata mu ya Lome muri Togo. Tshisekedi twemere ko tumufata mu yaye masezerano, twizere se we ko basara yaye masezerano ashaka guha agaciro kurusha yandi? Simbizi. Angola delegation yatangiye kugera Kinshasa, no muri Angola Rwanda batangiye kwakira bamwe mu batavuga rumwe na leta ya Kinshasa kugira ngo baganire, barebe uburyo ibintu byose byajya mu bikorwa. Ariko leta ya Kinshasa nka leta yari yizeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
biraza kugenda bitya. Kandi ibi bintu bimaze iminsi ibimenyetso bigaragara yuko Tshisekedi ashobora kuzacyura yumye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu ntibihure, abantu bakabifata uko bashaka, abandi bakabyumva uko bishakiye, ariko buri wese yabyumva uko ashaka cyangwa akabifata uko ashaka, nta kibazo. Ariko se koko nta kibazo gihari? Oya, abavuga ko nta kibazo gihari, abo ni abashaka kwihumuriza kugira ngo bikonsole. Nta kibazo, twagira dutya, twabigenza gutya. Ariko nyamara ba nyirabyo barabizi ko ari ibibazo bikomeye kandi bikomeye cyane, ku buryo utapfa kubyigobotora. Ntabwo ari ibintu wapfa kwigobotora uko ubonye kose, cyangwa se ngo wumve ko wabigiraho ijambo uko ubonye cyangwa se igihe ushakiye, kuko ntabwo biba byoroshye, ni ibintu biba bigoye. Twabategurira ingingo zitandukanye, reka tugere rero kuri iyi ngingo, ikaba ari ingingo nayo rero igiye kugaruka kuri iyi nkuru ivuga ko hari intambara igiye kuba muri Kongo, kandi intambara ikaba ari iya nyuma. Kuko urebye Tshisekedi mu by'ukuri yiteguye intambara, ariko urebye ukuntu yagiye atangiriza intambara zose, uburyo yagiye azibamo, nuko byagiye bigenda, biragaragaza iki? Biragaragaza ko Tshisekedi biri kugenda byanga ndetse cyane, nta na santimetero imwe y'ubutaka ashobora kwigarurira. Ariko nyamara akagenda rekirita abameriseneri, abarundi, abanyengora, Tanzania n'abandi benshi ndi kumva ngo baje. Ari nabyo bikomeje gucanga abantu, bakibaza batese ibi byo Tshisekedi azabitsinda. Ariko si ikibazo, ngira ngo mwumvishe ibintu Sultan Makenga General yatangaje, umugabo w'ingabo za FCM23, ni ukurwana paka ibice byose bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikabohorwa, ibintu byose bikagenda neza. Ariko se nubwo bivuga gutyo, Kinshasa yiteguye iki? Biravuga ngo AFC ratangaza ko gahunda ihari ni ukubohora n'ibindi bice, ariko Kinshasa nayo ikavuga ko nta biganiro bihari kari kurwanya AFC/M23. Niyo mvo n'imvano rero yaya magambo agira ati muri Kongo hagiye kuba intambara. Ariko iyi ntambara iraje isanga izindi zabaye, bisobanuye ngo Tshisekedi naramuka atsinzwe iyi ntambara igiye kuhabera, izaba ariyo ya nyuma. Ndayishimiye Evariste ni perezida w'u Burundi, iyi ntambara irasiga itamuguye neza. Irasiga itamuguye neza kubera ko imyanzuro ya AFC/M23 nuko epfo na ruguru, amajya n'amaza bagomba kureba icyo bakora imbere n'inyuma kugira ngo Ndayishimiye abone ko ibi bintu nta mikino ibirimo, kandi ibyo birakorwa na AFC/M23. Icyo ni kimwe. Ibyo mu gutangira kubigerageza cyangwa se kubikora, ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo zigomba kuhakubitirwa, n'izi ngizi bari kuhohereza nkuko n'izindi zahakubitiwe, sinjye zikubita, nta makuru ahari, zarakubiswe, ziracyakubitwa, n'izindi zizaza zizakomeza kugira gute, kuhakubitirwa. Uko niko kuri guhari. Inzira zose yakoresha yohereza ingabo muri Kongo, ingabo z'u Burundi zizakubitwa pe. Igitangaje, zizakubitwa, nizimara gukubitwa bakomeze basakuze nka kuri Burundi. Mujya mubona, ese mwari muzi ko Burundi nabwo ari ubw'umunwa burya? Ntabwo mwari mubizi. Mwari muzi ko ari abantu b'ibikorwa, ibyo bavuga babikora, bava kuri tuzabarasa, bava kuri tuzabakubita, bajya kuri tuzobamesa, mugabo tuzabamesa. Ariko ngira ngo mwarabyiboneje ubundi bamara kurasa mu Burundi, mwabonye uburyo bamesa, bameshesha umunwa. Bameseye hehe? Bamesheye muri UN Security Council, bamesera muri European Union Parliament. Bariko baragenda bararega.
ngo u Rwanda babishya ngo ni u Rwanda rwabarashe ngo bahagaze mu Rwanda bararasa kandi bahagaze mu Kibitoki barasa muri za Ngomo barasa muri Kamanyora bica abaturage abandi barakomereka umubyeyi n'abana be barapfa abanyekongo nibo bitangiye ubuhamya ko ibisasu byaturukaga mu Burundi ibyo si Burundi bwari bwigeze bivuga mu nama ya UN Security Council bwavugaga ko ari u Rwanda kwa guceceka kose Burundi ya magambo yose Burundi bwari bufite mureke mbasetse ya magambo yose Burundi bwari bufite kwa kugenda bavuga ngo batewe n'u Rwanda ngo AFC/M23 nive muri Uvira ngibyo bavuze no kubeshya ntabwo bavuye muri Uvira bakikankabura ngo nimutagira icyo mukora twebwe turikorera akantu burya bari guhisha karibo bari bagabye igitero muri Kongo bari kurasa M23 noneho babandi barasaga babarasheho bahita ko banarangiza akazi gahita kararangira yambura nayo barayitwika n'abari bayiriho menya barashyanya nayo Uburundi butangira kuvuza induru inkuru imaze gusohoka inkuru isohorwa n'abakongomani bavuga ngo twishwe n'abarundi twishe n'igisirikare cy'i Burundi ibisasu byaturashe byanyiciye umugore byanyiciye abana byaturukaga mu Burundi Uburundi buba burasebye kugezana n'uyu munota do nta kiravamo Uburundi barabwihoreye buritotomanga birangirira aho ngaho muri za nama nta kintu bigize basubiza Uburundi kuko baje kumenya amakuru bamenya ko Uburundi nibwo bwagize bute ahubwo nibwo bwari buri kugaba ibitero bumaze kuraswaho butangira kuvuga ngo bwagabweho ibitero ariko biriya byose Uburundi bwabikoraga kugira ngo bubashe gushyirisha u Rwanda mu kaga buvuge ngo ni u Rwanda ari nk'u Burundi ariko buriya cyane ko Burundi nta na tekinoloji nyinshi bufite ibi baba bari kuvuga ngo byakozwe n'abandi kandi byakozwe n'u Burundi ngo ibisasu byaturutse mu Rwanda byaturutse mu Burundi hari n'ibihugu byifitiye amasatelite kandi n'u Burundi burabizi bubireba ibyo bihugu birabireba bikabona neza ko u Burundi aribwo bwari buri kurasa muri Kongo bamaze kubireba bamaze no kubibona inkuru zimaze no gusohoka zirabakangura ko natwaye amashusho twari twabonye ko ari Burundi ahubwo bwarasaga iyi nkuru nayo ikabije ishimangira ko ari Burundi bwarasaga buri Burundi bwari bahita ko bibuka ko Burundi bukorana na leta ya Kinshasa kuko uko leta ya Kinshasa yariraga ni nako Burundi bwariraga ariko noneho Burundi bukarira do prise kubera yuko hari ibisasu byari byagize ku butaka bw'u Burundi nkuko leta ya Kongo yagiye ikomeza gushinja ko ari u Rwanda Burundi nabwo bwahise ko bushaka gufatiraho buvuga ko ngo ari u Rwanda rwarashe mu Burundi ruri no kurasa muri Kongo za Kamanyora kugeza u Rwanda ngo runafashe Uvira baje gusebera rero ku nkuru zaje gukorwa zinakorwa n'ibitangazamakuru bitari byo mu Rwanda bagaragaza uburyo ibintu byagenze bagaragaza uburyo ari igisirikare cy'u Burundi cyari cyatangiye kirasa Uburundi buba busebye buryo mu magambo make nuko Uburundi bwasebye nuko ibintu by'u Burundi byarangiye kugeza ubu rero ikibazo kigomba gukemurwa kandi kigakemurirwa aho gituruka bivuze ngo Uburundi nibukomeza kwijandika bugakomeza kugota AFC/M23 cyangwa se bukayitambika AFC gashaka gukemura ikibazo cy'u Burundi bagisanga aho gituruka niba ari Igitega kwa Ndayishimiye bazagisanga mu Ntare Rushatsi bakirangirizeyo rwose Uburundi nibugaragara muri iki kibazo cyangwa se AFC/M23 niramuka itekereza ko ikibazo ari Uburundi kandi ko babona ko ari ikibazo bagomba gukemura bazagisanga aho gituruka kandi ni imbere mu Burundi ni naho kizarangirira ibyo byo byumvikane nuko nguko Ndayishimiye rero amaze iminsi yohereza abasirikare benshi muri Kongo ngo barase M23 ndetse n'abantu bari muri territoire bayobora ibi byose bikorwa n'u Burundi ibyemezo byafashwe Uburundi nibukomeza kwijandika muri ibi bintu officially ku mugaragaro ntabwo AFC/M23 riri buze gukomeza kurindira ubutaka bwayo mu misozi yo muri Kongo Uburundi nibukomeza kwijandika AFC irigerera imbere Bujumbura na Gitega iragerayo irangiza ikibazo aho kiri guturuka n'iri bukirangirize ibyo byo bisobanuke AFC yamaze kubyemeza yamaze kubishyiraho umukono ko ikibazo cya Burundi iri buze kukirangiza Ndayishimiye we n'abambari be nibaza kunanirwa kumva nuko ibintu biri buze kugenda tuvuye kuri iyo nkuru tukajya no kuzindi nkuru zitandukanye twababwiye tugomba kubagezaho muri Warikare abagera kuri 7 bapfuye abenshi barakomereka abagera kuri 20 baburirwa irengero ni mu kintu twakwita nk'umutingito cyangwa se icyo bita glissement de terre
glycemia de terre namwe mujye muri commentaire mutubwire glycemia de terre muze kutubwira ariko iyo glycemia de terre yahitanye 7 abenshi barakomereka abagera kuri 20 baburirwa irengero. Ibyo rero ni ibintu byo kuza gukomeza gukurikiranwa ni muri Burutsi hafi ya Kashebere, ngira ngo Kashebere abenshi murahazi. Naho muri Rubero amashuri yongeye gufungura mu gace ka Vikindwe. Muri Vikindwe amashuri yongeye gufungura, ubwo amashuri yongeye gutangira inyuma y'amezi 2 amashuri yari yarafunzwe kubera ibikorwa bya Wazalendo. Muri Rubero hari uduce twinshi cyane twari twaragiye twigarurirwa na Wazalendo bakagenda bashyiraho n'amabarriere ku buryo n'abanyeshuri batari bakibona uburyo bajya ku ishuri. Kugeza kuri ubu ngubu rero aho muri Vikindwe barriere zamaze gukurwaho ndetse n'amashuri aratangira. Ako nakazi ka AFCM 23 niyo yakoze ako kazi kose, bakuraho ayo mabarriere ndetse amashuri yongera gutangira banirukana abazalendo muri ako gace ka Rubero. Ibintu byiza cyane abantu batabona uko bivuga. Naho muri Uvira ikivugwa nuko korera hamaze kuboneka kesi 240 za korera muri Sange. Yego, muri Sange, muri territoire ya Uvira muri Sange abagera kuri 240 bamaze kugaragarwaho n'icyorezo cya korera, naho abagera kuri 7 bakaba bamaze gupfa ni muri kino cyumweru gishize. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Ni mu gihe muri Shabunda kugeza kuri ubu ngubu umurwayi wese uri ku ya Kinshasa. Donc Jakaya Murisho Kikwete wanakoranaga na FDLR na n'ubu bagikorana, ni ufite akaboko kanini mu kohereza ingabo za Tanzania muri Kongo, kandi ni nawe ufite amakampani muri Kalemi akomeye cyane. Ni nayo mpamvu akomeje kohereza ingabo za Tanzania zikaninjira muri Kalemi. Icyo gisobanuke cyumvikane neza, nta nubwo buryo Tanzania iri muri iyi ntambara, iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni ukuri kuri aho ngaho abantu batagira icyo bakuraho cyangwa se ngo bacyongereho. AFCM 23 iratangaza ko guhera Bunagana kugeza Uvira kugira ngo babe bahafite ni Imana. AFCM 23 iravuga ko iri kumwe n'Imana, ko Imana igendana nayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bintu byose ikora. From Bunagana to where AFCM 23 stands today, guided by God, they fight for a just cause and they work with the angels. Hano barakubwira ko guturuka muri Bunagana kugeza aho AFCM 23 iri kugeza nonaha bayobowe n'Imana, ndetse barwanira impamvu yumvikana kandi y'ukuri, bakaba bagendana n'abamarayika. Iyo ni AFCM 23. Nuko bimeze, nta kindi ndengejeho kuko nanjye waba uri kundenganya. AFC iratangaza ko guturuka Bunagana kugeza aho bafite uyu munota ni muri Uvira bayobowe n'Imana. Ikindi kandi nyuma yo kuyoborwa n'Imana bararwanira impamvu y'ukuri kandi yumvikana. Iyo bagenda ngo bagendana n'abamarayika, uragira se nkurengerezeho iki? Uko niko kuri guhari, ntagira icyo nkuraho, ntagira n'icyo nongeraho. Uko niko kuri guhari. Ikindi nanone nababwira muri iki kiganiro cyacu, ese niye nkuru ntababwiyeho, mu nkuru nababwiye tugomba kuganiraho. Ndatekereza ko inkuru zose nari nababwiye ko tugomba kuganiraho twamaze kuziganira. Ikindi byenda nasorezaho ni ibyishimo byinshi cyane ku baturage bo muri Nord Kivu bakomeje kwikorera umuganda, bakaba batangiye kwikorera umuhanda hano mu gace ka Rubaya, bakaba batangiye gukora umuhanda rwose. Ibintu bimeze neza cyane, ngira ngo mwese mwabyishimiye babashije kubona iyi nkuru, n'aba mwari mutarayibona mwumve ko ibintu bimeze neza. Ibintu bimeze niwumva ngo ibintu bimeze neza cyane.
ubwo rero nuko bimeze ku ruhande rwa AFCM 23 ibintu bikomeje kugenda neza cyane uko bategura ibintu byabo kandi niko bigenda kubijyanye rero n'ibiganiro bikomeje guteganywa bigomba kuganirwaho kubigira ngo habeho dialogue inclusive muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo hari delegation yamaze kuva i Rwanda muri Angola yamaze kugera i Kinshasa, hari n'abandi bamaze kuva mu bice bigiye bitandukanye bamaze kugera muri Angola i Rwanda kugira ngo impande zose zibashe kuganira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Muri rusange rero nuko ibintu bimeze. Tshisekedi nawe yarari i Lome mu gihugu cya Togo aho byavugaga ko ngo akomeje kugenda ashakisha uburyo ibintu byose byajya mu buryo, ibiganiro bikajya mu buryo, amasezerano yasinywe byose bigashyirwa mu bikorwa. Ariko ibya Tshisekedi nazajya avuga ubundi yes ya Tshisekedi egari no, abo cyo kintu muzajya mwumvamo kuko we aba afite ibindi bintu atekereza inyuma y'ibyo yavuze. Reka rero mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV, mbashimire cyane ku mwanya wanyu mufata mukareba ibiganiro byacu, ndetse n'umwanya wanyu mufata mukarwandikira ibitekerezo, ugakora sabone cyangwa se subscribe, ibintu byose bikarushaho kugenda neza, ugakora share ku biganiro byacu cyangwa se ka like ituma rero ibiganiro byacu biba recommended by YouTube. Ibyo rero ni ibintu byiza cyane turabifuriza. Bakunzi ba CR TV, reka mbashimire cyane mwebwe mwese twabanye, ikiganiro cyacu tugisoreje ahangaha. Kora subscribe, like, comment na share, tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Reka mbashimire cyane, ndabakunda cyane, ngewe nari Robert Sympathique Iyandemye, asante sana.